Ikaze kuri Rafiki Podcast, ndabaramukije nizera ko mumeze neza aho muri hose. Ntangire nshimira Emmanuel Yoboka waduhaye inyunganizi ku munsi w'ejo. Mu kiganiro twakoze ku munsi w'ejo rero twaribeshye, aho kuvuga Romania tuvuga Armenia. Romania niyo yitegura kwakira aba expert b'abanyamerika muri minisiteri yabo y'ingabo, bagomba kuza kuyifasha kongera kubaka igisirikare cyabo. Urakoze cyane Emmanuel Yoboka, kandi nkabashimira namwe mwese mukomeza kugenda mumpa ibitekerezo bitandukanye. Duhere kuri aka kantu kibaza ngo, cyangwa kavuga ngo, iyo Vladimir Putin yandika ku dupapuro ashyira ku ruhande, raporo zose bakamuzanira ku dupapuro, nta bintu by'ikoranabuhanga, murabibona ko aba yarabibonye ko iri koranabuhanga atari ryo kwizerwa? Nubwo wenda we aba atinya ko bamutata, ariko ni ukuvuga ngo impamvu abitinya ni uko atizeye ikoranabuhanga. Mu by'ukuri ku munsi w'ejo ikintu cyabaye cya Microsoft outage ni ikintu cyongeye kwereka isi ko ubuhangange bwayo bwose bushobora kuba imfabusa mu kanya nk'ako guhumbya. Ikindi kintu njyewe naraye nibaza, nshaka ko nawe ukurikiye podcast wibazaho, wenda wanampa n'igisubizo muri comment wowe uramutse ugifite, gusa njyewe ntago nakibonye. Ejo iyi pane yabayeho bakavuga ngo ni impanuka, mwarabibonye ibibazo yateje, indege zirahagarara, amaserivisi arahagarara, ibitaro kuvura, ibintu byose birahagarara. Mu Burayi, muri Amerika, ahantu hose ibintu biracika. Abantu baza kuruhutswa imitima nuko Microsoft yatangaje ko iyi ngiyi ari impanuka. Ikibazo rero nshaka kubabaza ni, cyangwa nshaka ko twibaza ni, ko ejo byari impanuka nibyo, ariko se ibi ngibi ntago byakorwa n'umuntu ku bushake? Akandi kabazo, ese byagenda bite igihe byaba byakozwe n'umuntu ku bushake ashaka gusaza isi? Murabibona ko hari akantu umuntu umwe ashobora gukora akaba yateza isi ibibazo bikomeye cyane, kubera ko isi mu buryo imezemo uyu munsi imeze nk'aho yose iri connected. Umuntu arakora ikosa muri Amerika ukarifiringa uri mu Buhinde, ukarifiringa uri mu Bushinwa, ukarifiringa uri mu Burayi, aho uri hose. So iri koranabuhanga rishingiye kuri internet, rishingiye kuri ibi byose na za satelite, ni ikintu tugomba kujya twibazaho cyane, tukamenya ko ni ibintu bitugira ibikomerezwa, ni ibintu bituma turi abantu bateye imbere ku bantu bose batuye iyi si, ariko nanone dushobora kuba fake nko mu kanya nk'ako guhumbya. Ubushize nababwiye kuri abanyamerika bateye imbere pe, bateye imbere muri byose, bafite indege za karabutaka, bafite intwaro za karabutaka, ariko ibyo byose bakoze ntabwo bigeze batekereza ko hashobora kubaho ikibazo gishobora gutuma babura izo satelite, bakabura internet, bakabura ibyo byose. Ntabwo bigeze babitekereza. Ari nayo mpamvu nababwiye ngo Abarusiya n'Abashinwa ubu ngubu bari hejuru y'Abanyamerika, malgré indege nyinshi Abanyamerika bafite, malgré intwaro nyinshi Abanyamerika bafite. Aba bari hejuru yabo kubera ko bamaze kugera ku ikoranabuhanga ryatuma basenya Abanyamerika, bakaba babagira impumyi mu kanya nk'ako guhumbya. Ni ukuvuga ngo wamanuye ibyogajuru by'Abanyamerika, nta kintu na kimwe no gutera ikofi ntibabishobora. Abanyamerika bo bakozwe mu ikoranabuhanga ku buryo ushobora no gutekereza ko badafite internet guhumeka bitashoboka. Mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze, ariko urebye uburyo babayeho wanagira ngo bahumeka kubera network. Kugira ngo nkumvishe uburyo uyu munsi ubukomerezwa buhari ku isi bushobora kuba bwashyirwa hasi mu isegonda nk'iryo guhumbya. So tuve kuri aka ngaka, utwo tubazo tubiri nibajije mwatumbwira muri comment ufite igisubizo. Gusa njyewe byaranshanze, naribaje nti niba umuntu umwe yakora ikosa rikaba ryajegeje isi gutya, ni ikintu gikomeye cyane.
tubiveho twigire kuri Sleepy Joe. Sleepy Joe bigaragara ko muri kampeni itaha azatangariza abanyamerika ko ahagaritse gahunda yo kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu ahangaha muri Amerika, kubera ko usibye ubuzima bwe burimo kumugambanira, n'abademokarate benshi bakomeje kumuhamagara, ari abari kumusaba publicly, barimo kujya ku mateleviziyo bakavuga bati rwose Joe tubabarire uyamanike. Abenshi noneho b'inshuti z'akadasohoka, umuryango, abo bose nabo barimo kugerageza kumwumvisha ko agomba kujya kuruhuka, agaha abademokarate amahirwe yo kuba batsinda Donald Trump. Gutsinda Donald Trump rero ntabwo bizorohera abademokarate, kuko Donald Trump nawe mu ijambo yavuze ku munsi w'ejo bundi ubona ko yamaze kubona ko uwo bazahangana atari Biden, ku buryo nawe ategereje uwo abademokarate bazashyiraho, kuko ku ijambo yavuze ejo bundi yavuzemo Biden inshuro imwe, ntiyigeze amwataka. Njye nahise mbona ko yamaze kubona ko atari Biden, nta n'impamvu yo kwirirwa amwataka. Ibyo bikaba byaratumye Trump avuga ijambo ryuzuye amarangamutima, asubiramo uburyo yarashwemo, uburyo yarokotsemo ririya sasu, uburyo ngo yumvishe umwana arira ku ruhande, yakebuka agiye kumureba bigahurirana n'isasu, ngo ubwo Imana yakoresheje uriya mwana. Ashyiramo ibintu by'Imana cyane byo kumvisha abanyamerika ko kuba atarapfuye kuri uriya munsi ari uko Imana ikimufitiye misiyo, ari umuntu ugomba kuza agakiza abanyamerika ibibazo barimo, akongera akagira America Great Again. Abanyamerika bararira, abanyamerika bishushanyaho za tatuwaje ziwe afite amaraso mu maso maze kuraswa. Abanyamerika bari gukora ibintu byinshi, bari gukora imipira, barimo kwambara amabandeji ku matwi nka Donald Trump mu rwego rwo kumwereka ko bamushyigikiye. Yes, ni ibyo ngibyo gusa. Amatora yo muri Amerika ubu ngubu wavuga ko akiri mabisi, tuzakomeza kugenda tuyakurikirana. Ariko tutarava kuri ibi ngibi, reka tujye kuri Joe nanone uri kuva ku butegetsi ariko asigiye abanyamerika n'inshuti zabo ibibazo bikomeye cyane, kuko Joe wavuga ko akoze amakosa menshi ari aya politiki menshi cyane muri iyi manda ye ya mbere, asigiye Amerika ibibazo byinshi, cyangwa se uzamusimbura ibibazo byinshi azaza arwana nabyo. Uyu munsi ikibazo cya mbere kije kirimo kugora Amerika cyane ni ikibazo cy'abahutis. Ikibazo cy'abahutis kimaze kuba ikibazo gikomeye cyane, nk'uko twabiganiriye mu gihe cyashize tuvuga ko ubutasi bwa Amerika bukomeje kubwira Maison Blanche ko Abarusiya bashobora kuba bagiye gutanga za misile zikakaye za anti-ship, misile zirwanya zisenya amato ku Yemenite, cyangwa se ku baturage ba Yemen, cyangwa se ku Bahutis, kubera ko n'abanyamerika nabo batanze intwaro muri Ukraine. Ibyo ngibyo bigiye kuba ikibazo gikomeye cyane ku banyamerika, kuko nk'uko twabivuze abanyamerika bahora mu ntambara hirya no hino ku isi. Ahangaha mu nyanja y'umutuku niba habonetsemo ikibazo, nta wundi muntu ugomba kuza kurwana nabo ni umunyamerika. Murabibona ko niwe uri imbere. So ibi ngibi rero ubu butasi bwagiye bubwira Maison Blanche bwongeye kubisubiramo, ariko noneho biza gukazwa n'ibaruwa ifunze umufisa uyobora ingabo z'abanyamerika mu karere k'uburasirazuba bwo hagati yandikiye Austin, uyu nguyu uyobora ingabo z'abanyamerika, ni wamugiranya na minisitiri w'ingabo z'abanyamerika. Yaramwandikiye mu ibaruwa ifunze aramubwira ati operasiyo zose turi gukora mu kurwanya abahutis turi gutsindwa, abahutis barimo kuturusha imbaraga, nimurebe icyo mukora, kuko noneho nibabona intwaro z'Abarusiya ibintu birarushaho kuba bibi. Aba Bahutis, iyi baruwa yanditswe mbere y'uko bagaba igitero muri Tel Aviv. Uwanditse iyi baruwa yari ataramenya ko bafite ubushobozi bwo kuba bagaba igitero muri Tel Aviv. Ku munsi w'ejo mwarabibonye ko Abahutis bagabye igitero muri Tel Aviv muri Israel hagati, hafi ya ambasade y'abanyamerika, abantu bamwe bagapfa abandi bagakomereka. Ibyo nanone biza kutwereka ko rya koranabuhanga ry'ubwirinzi bwo mu kirere bw'abanya-Israel ryatatswe kuva kera. Njye nkababwira nti iri koranabuhanga barimo gutaka nyabuneka nuko ritarahura na challenge ya nyayo. Ntabwo wavuga ngo ikoranabuhanga rya Israel rirakomeye kubera ko ryirirwa risama turokete tuva muri Gaza. Nimureke bazahure n'intwaro zikomeye turebe ko koko iri koranabuhanga rikomeye. Kera kabaye rero wa mugani drone, ibitero bya drone bitangiye kugera muri quartier zagombye kuba ziri supposed kuba zirinzwe cyane imbere ya ambasade y'abanyamerika, ukahagaba igitero cya drone. Iyi baruwa yanditswe mbere yuko kiriya gitero kibaho, hiyongereho iki gitero.
ikigiye kuba ni iki, nako ikiri kuba ni iki, ni abanyamerika babonye ko badashobora gukomeza guhangana n'abahutis igihe icyo ari cyo cyose baba bafitanye ibibazo n'abarusiya. nk'uko nayo babwiye, aba hirya no hino bafite ibigo bya gisirikare hirya no hino. Kuba umurusiya yaravuze ati natwe tuzatanga intwaro zikomeye hirya no hino aho muri kurwana, narababwiye nti iri jambo riri kumvikana mu matwi y'abanyamerika inshuro 1000 n'uburemere bwaryo kurusha uko abanyaburayi babyumva, kuko umunyamerika ari ku isi yose umubwiye uti ndatanga intwaro hirya no hino, ni menace umunyamerika yumva vuba vuba. So ahangaha rero hari Israel abanyamerika barimo kurwanira, hari abahutis barimo gukora ibyo ari byo byose kugira ngo babangamire Israel mu gihe cyose kirimo gukora jenoside muri Gaza. Ibyo byose bigatuma umunyamerika yisanga ari ahantu agomba kuganira n'umurusiya, kuko byari byo kuvuga kujya hariya kuri televiziyo ukavuga uti turasaba abarusiya kudatanga izo ntwaro muri Yemen. Nono ntabwo abarusiya babyumva, ahubwo byaba nko kubabwira ngo ni muzitange. Ubu ikigiye kubaho ni iki, nako ikiri kubaho ni abanyamerika barimo kuganira n'abarusiya inyuma mu ibanga. Impamvu ibi ngibi mubibona, abakurikirana cyane iyi ntambara yo muri Ukraine, murabona ko mbere y'uko inama ya NATO ibaho, hari harimo kuvugwa ibihugu bya NATO byahaye uburenganzira Ukraine bwo kurasa ku butaka bw'Uburusiya. Sinzi niba icyo kintu mukibuka n'iyo campaign, murayibuka ko yavuzwe cyane. Muri summit ya NATO, inama ya NATO irimo kuba, hongeye kumvikana ibihugu birimo kubuza Ukraine gukoresha intwaro zabyo ku butaka bw'Abarusiya, harimo cyane cyane aba banyamerika. Ukibaza uti kuki bahise bahindura position mu buryo bwihuse gutya? Haba habayemo ikintu nk'icyo ngicyo, bakavuga bati turaza guhindura ibyo twakoraga muri Ukraine, turababuza ibi n'ibi, ariko namwe gahunda mufite yo gutanga intwara aha n'aha nimuyihagarike. Ubwo ngubwo bakaba bagira icyo bagurana. Ibyo ngibyo niko aba banyamerika bakora, nta mwanzi wabo uhoraho. Ni nayo mpamvu ku nkuru dukomerejeho nayo ihuye n'aba banyamerika n'ibibazo Biden yabasigiye, abanyamerika bagomba kurwanwa cyane cyane nk'uko Vladimir Putin abivuga, n'abakurikirana n'abari muri uyu muryango wa Erazi ni ibihugu byo mu Burayi biri ku ruhande. Erazi ni ukuvuga ibihugu biri muri Aziya n'ibiri mu Burayi. Hari ibihugu biri mu Burayi byiyumva ko biri mu Burayi bikaba no muri Aziya. Ibyo rero byagiye bikora n'umuryango umwe w'ubukungu bihuriyemo. So ibyo bihugu biravuga biti Donald Trump araje, ikintu aje gukora, aje kureba uburyo yahindura intambara Amerika yari irimo, kuko Amerika yari iri mu ntambara itari iyayo, noneho we agashyira Amerika mu cyitwa nk'intambara yayo. Icyitwa nk'intambara yayo ni iki? Ni uko mu by'ukuri abanyamerika bose bemeranwa ko umwanzi wa Amerika uyu munsi ni Umushinwa. Umwanzi wa Amerika uyu munsi ni Umushinwa. Niba abanyamerika ejo bazarwana intambara ikomeye, niyo bazarwanamo n'Abashinwa. None Biden yakoze amakosa akomeye yo gufata Uburusiya nk'igihugu gikomeye, aragiterura agishyira mu maboko y'Abashinwa. Ibyo bintu sinzi niba muri kubyumva. Aragiterura agishyira mu maboko y'Abashinwa, ku buryo uyu munsi umunyamerika agiye muri iyo ntambara ye n'Umushinwa, yakwisanga adahanganye n'Umushinwa gusa, ahubwo ahanganye n'Umushinwa uri kumwe n'Umurusiya. Putin rero aravuga iki? Putin aravuga ati, kuko turahera kuri wenda mbere yo kwinjira kuri aha turebe mbanze mbabwire ko ku munsi w'ejo byatangajwe ko Zelensky yaganiriye na Trump. Nyuma yo kuganira, Trump agatangaza ko yaganiriye na Zelensky kandi ko yizeye ko azahita ahagarika intambara. Ibyo rero mbivugira ko ngashyiriyemo iki? Ngashyiriyemo kubera ko ngeze ahantu Putin yavuze ko Trump kugira ngo arangize ikibazo cya Ukraine ariko nanone yigaruriye Uburusiya, azamera nk'aho we ahaye Abarusiya Ukraine, agira ibyo yumvikana nabo bagomba gutandukaniraho n'Ubushinwa, ariko abarekere Ukraine. Aho ngaho rero Abarusiya baravuga bati
iyo beti ntabwo tuzayikora cyangwa se iyo diru ntabwo tugomba kuyemera kuko abanyamerika ni indyarya, baraza bakagushukashuka uyu munsi, ejo bamara gukemura ikibazo cyabo bakagaruka noneho nawe badiringana nawe. Aravuga ati ibyo ngibyo niba ari nabyo Trump ari gupanga ntashaka ibindi bintu atekereza. Ari nayo mpamvu ngewe nari mvuze ko ari akantu Trump umaze igihe yidunda avuga ati ngewe nzahagarika intambara, nyamara nawe bishobora kutazamworohera kubera ko Abarusiya bamaze kuyoka, niko navuga, bamaze kubona ko Amerika si igihugu cyo kwizerwa, si igihugu cyo kudiringana nacyo, ntabwo ari igihugu cyo kudiringana nacyo. Abangaba rero baravuga bati umubano wacu n'Ubushinwa ugomba kuba ari umubano ukomeye, utagomba kugira ikindi kintu kiwubangamira. Abarusiya Abanyamerika bashaka ko tuganira kuri Ukraine, sava nibaze tuganire kuri Ukraine, ariko ntaho bihuriye n'Ubushinwa. So murumva ko harimo kugenda hibaza ikintu kimeze nk'icyo mu ntambara y'ubutita, isi irimo kwicamo ibice bibiri, niko ngewe navuga, irimo kwicamo ibice bibiri. So rero akaba ari ikintu gikomeye cyane ndi bujyanirane n'indi nkuru nanone yasohotse. Urukiko bita ICJ, urunguru ni urukiko rwakatiye Abanya-Israeli. Urunguru rutandukanye na ICC, urunguru nta n'ubushobozi rufite rwo kuba rwafata umuntu, rwo rushyira hariya imyanzuro gusa. Imyanzuro rero rwashyize hariya ni imyanzuro nge numva ko ari myiza, ariko ni imyanzuro ICC yananiwe gufata, kuko urukiko rwavuze rwakatiye Israel, bavuga ruti Israel nive muri Gaza, nihagarike occupation, ndetse inatangire no gusa n'ibyo yangije muri Palestine. Ibi ni ibintu nyine of course Abanya-Israel bateye utwatsi. Numvishe Netanyahu ari kuvuga ati twebwe ntabwo twateye ku gihugu mu gihugu cyacu, kuko bavuga ko aho hose ari mu gihugu cyabo. Abangaba ni abantu ngiye ntajya mbasha kuvugaho, kuko nayobewe uburyo isi bafatamo, nayobewe impamvu bagira ibitangaza ku isi, n'impamvu ibihugu byinshi mu Burayi. Uyu Netanyahu mu by'ukuri reka mbabwire, uyu Netanyahu ibintu ari gukora ari gufasha system kwisenya. Ko nge narababwiye nti system iyoboye isi nta muntu uzayisenya, izisenya. Ubushize ubwo bavugaga ICC ngo igiye gushyiraho impapuro zo guhagarika Netanyahu, narababwiye nti ICC nishyiraho izi mpapuro irabinyemeje, iraba yemeje n'abantu benshi, izakomeza ikurikirana abantu muri Afurika na hehe, kubera ko izaba ifite ikintu cyo kwisobanuza. Ariko uyu munsi gushyiriraho mandat d'arrêt Netanyahu byarabananiye. Umuntu urimo kwica abantu ku manywa na nijoro, amavideo, ibimenyetso byose birahari, za force commune zirahari nyinshi ahangaha muri Gaza, zigenda zigaragara. Abanya-Israel bica abantu babaciye imitwe, babaciye amaboko, bica abantu mu buryo bubi bwose, mu buryo bw'ubushinyaguzi bwose bubaho, video zikaza bakazidokimanta. Ariko ICC uyu munsi ikaba yaranarucira rumira. Abongereza, Abafaransa, Abanyamerika bose bayishyizeho menace ziteye ubwoba. Murabyibuka Abanyamerika bavuga bati iyi ICC itangiye gukurikirana Netanyahu, ejo izatangira gukurikirana abasirikari bacu amabara bakoze hirya no hino ku isi. Rero nituyikurireho inkunga, nituyikurireho ibiki byose, nituyishyire mu bihano. Murabyibuka ko ibyo byose ni ibintu byabayeho. Ibi rero nibyo bintu bituma mvuga ko system ubwayo irimo kwisenya, kuko iyi ICC ni igikoresho. Biragaragara ko ari igikoresho. Bigaragarira hehe? Ni gute bihutira gushyiraho impapuro zihagarika Vladimir Putin, Gerasimov, Shoigu mu gihe gitoya, bitanabanjije gutwara n'icyumweru, tukumva ngo impapuro zageze hanze, byagera kuri Netanyahu bikagenda gutya. System iri kwisenya, kuko igikangisho cyabo ntago bazakigarura muri Afurika, ntago bazakigarura ahandi hose bagenda bagikangisha abantu. Ubu ngubu ICC ni nk'ikijerekani cy'ikivide kitarimo ubusa, cyangwa ikigunguru kirimo ubusa. Mu by'ukuri icyo yari ishashiyeho, ibyo yari isasiyeho byatumaga ibaho byose birasenyutse. Uyu Netanyahu abikubise hasi, nta kintu ICC yazi kubwira. Ibyo ngibyo bize nanone, wenda reka nsubiremo kugira ngo mbyuzuze neza, ngaruke ku ijambo rya Traore mu minsi ishize yavuze ibintu bikomeye cyane. Yaravuze ati twasabye ubumwe ubwo twari twugarijwe n'imitwe y'iterabwoba, twasabye ubumwe bw'Uburayi kudutera inkunga.
batwemerera inkunga z'imiti, ibintu nk'ibyo ngibyo, tubabwira ko dukeneye intwaro zo kurwanya iterabwoba. Batubwira ko ubumwe bw'Uburayi butajya bwivanga mu bintu bya gisirikare, imikorere yabo ntaho ihurira n'intwaro, kandi koko niko ubumwe bw'Uburayi bwari bumeze. Ntabwo ubumwe bw'Uburayi hazagamo ibya gisirikare. Ariko ikibazo cya Ukraine kije, uyu munsi inama zose z'ubumwe bw'Uburayi zibanza kwigira hamwe aho intwaro za Ukraine zigomba guturuka. Ibyo ngibyo nanone bikaza kutwereka ko ubuzima bw'umunya-Ukraine ntaho buhuriye n'ubw'umunyafurika, ntaho buhuriye n'ubw'umunyapalestina, ntaho buhuriye n'ubw'umushinwa, kubera ko ubumwe bw'Uburayi bwiteguye kuba bwarenga imirongo mu gutabara abanya-Ukraine, ariko nyamara abanyafurika bugarijwe n'imitwe y'iterabwoba ntabwo bashobora kurenga umurongo. Muri kubyumva ibyo bintu? System irimo kwisenya ubwayo. System irimo kwisenya ubwayo. Iyi nkuru ngewe navuze ni ngomba kuyiganiraho kubera ko ibi bintu narabivuze ndetse nanabigira n'umutego kuri ICC. Ndavuga aka kangaka ni mugasimbuka muzaba mubaye urukiko. Aka ni mugasimbuka muzaba mubaye urukiko. Naho mu gihe mutaragasimbuka, kuri ngewe rwose nta kintu mwaza mumbwira, ntabwo mwaza mumbwira ngo mu rukiko mpuzamahanga mudashobora gushyiraho impapuro zo guhagarika Netanyahu ugiye kumara abantu. Ni ikintu wakwibaza. So dukomereze kuri, tuvuye muri ibi ngibi bya ICG ni urukiko nari maze kuvugaho. Wamenya ko ni ICG bivuga International Court of Justice, bitandukanye na ICC. Dukomereze ku mirongo y'urugamba ho gakeya. Ku mirongo y'urugamba ndabona ingabo z'Uburusiya zigaruriye agace bita Yeriyevka muri DPR, ni muri ya offensive yabo muri DPR, muri Donetsk. Gusa ukaba wamenya ko no muri Toretsk intambara irakomeye cyane. Toretsk, New York, Pokrovsk ni ahantu Abarusiya bari hafi kwigarura, ndetse bamaze no kwigarura ibice binini cyane. Intambara ikaba ikomeje muri ako gace. Muri iri joro kandi abanya-Ukraine bagabye ibitero muri Rostov bakoresheje amadrone 26 yose yabashije gusubizwa inyuma. Ikindi wamenya nuko ingabo z'Uburusiya zakiriye ibifaru bishyashya bivuye mu Burusiya byinshi. Nabonye gari ya moshi ipakiye ibifaru byinshi cyane, akaba ari ibifaru byose byensitayeho rya koranabuhanga twavuze mu gihe cyashize rirwanya za drone. Ni ukuvuga ngo ibi bifaru byambutse ntabwo bishobora guterwa na drone iyo ari yo yose. Ni ukuvuga ngo bagomba kuzana drone iri update kugira ngo babashe kuba babirasa. Abasirikare b'Uburusiya rero nabonye babyishimiye cyane. Ikindi kintu twavuga kuri iyi mirongo y'urugamba nuko Abarusiya n'ubundi mu byo bakora barimo kugerageza kugenda bubaka ibintu bishyashya. Hari drone nabonye y'abanya-Ukraine yafashwe, akaba ari drone Abarusiya bavugaga ko muri drone abanya-Ukraine bafite ari imwe muri drone ziri efficace. Ntabwo izina ryayo hano riragiye, wenda mu kiganiro gitandaza kuyivugaho, ariko iyi drone bamaze kuyigaho algoritme zayo zose, imikorere yayo, ku buryo Abarusiya baratangaza ko bene nk'izo drone ziri ku rugamba rwose zishaka zakwitahira kuko nta kintu zakora ngo zigishoboke, kuko bazizeho imikorere yazo, bize kuri algoritme yazo yose n'imikorere yayo yose, bamenya uburyo izi drone zikoramo. So rero ndabashimiye cyane. Turakomeza dukurikirana ari amatora muri Amerika, ikiri kuvamo ari intambara muri Ukraine uko bimeze. Gusa ukaba wamenya ko Donald Trump ibyo yirata avuga ngo aje gukemura ikibazo, ntabwo afite izo mbaraga. Mu by'ukuri Vladimir Putin ubwo yavugaga ngo we yifuza ko Biden yatsinda amatora, ntabwo yabeshyaga, kuko Biden azi uburyo adiringana nawe ni umunyapolitike ushobora kwanariza nk'umunyapolitike, naho Trump ni igihubutsi kiri aho ngaho ntushobora kumenya icyo ari bubyuka atekereza. So ndabashimira cyane rero mwese abanyamuryango b'iyi podcast, namwe mwese murimo kutwiyungaho mukanda kuri sub. Amahoro kuri mwese, turayikinge, dusharinge, dusangire ibitekerezo muri komenti.